olimbisi moke na mwa ba rupture oyo tozali kozongo ezali bongo ezali indépendamment ya volonté na biso kasi ezali bongo technique assez caprice tomoni ete connexion na biso ezali ma trop lent par rapport ya bamavule ezali kobeta mikolo nyonso to ezali koperturbe connexion ya internet nde na yango tozongi tokoumela lisusu te tokomi déjà 0h passé de 18 minutes na studio na biso na Sola Kambama TV nde tozali bongo kaka na téléphone ouvert oyo nyonso tu azali na poso ya kotombela feti elamu ya mbotama ya papa Diange na Kontima na bandeko balingami mpe bayebani benga biso na plus 243 na 7 86 423 lelo déjà tozali bongo le 22 mars oyo tata Diange na Kontima abotameli biso na mitema na biso nde na yango telefone ezali ouvert benga biso na plus 243 na 7 483 tombela feti elamu na bandeko bayebani mpe balingami na oyo tozali kofete bongo 106e anniversaire ya mbotama ya papa Diange na Kontima lelo tokozala bongo na centre d'accueil kimbaliste esika ezwami bongo tata mokonzi abule nde toyebi feti oyo epesameli bongo na bandeko na biso baprotocole bandeko ya SPC mpe batechnicien bango nyonso tu bamati bongo na kamba ya mosimi mpona kocelebre fete ya mbotama ya tata Diange na Kontima nde na yango telefone na biso ezali ya kofungama benga biso benga tongola peti lamu na bandeko nyonso tu bayebani mpe balingani na plus 243 97 22 423 97 22 86 423
toyebi na bolamu ete ntango tokofetaka badate historique ya batata na biso likolo ezalaka bongo ya kofungama ezali likambo ya sika te tomibongisa na nzoto mpe na molimo pamba te tokosenga tozwa mpe biyano na kosenga na biso pamba te soki tozali bongo kotambola ndenge longobani te ndenge message ya tata mokonzi ya bule apesaki biso le 21 mars 2024 na centre d'accueil alobi ete soki tobongisi bongo etambola na biso te tobongisi motema na biso te soki tozali kobenga batata na biso bakoyoka biso te kasi soki tobongisani tobengi bango e bango bakozala na biso elongo nde na yango tobongisa nzoto mpe tobongisa molimo na biso pamba te tokokota bongo culte ezali bongo ya 9h tolongola esaleli ya kokomaka ndako ya nzambe na retard pamba te toyebi ete soki mokonzi esi akoti bapeuple bakokotaka lisusu te meme ata na leta tomonaka na bareunion organisé na basociété soki esi mokonzi akoti bato mosusu bakotaka lisusu te bakangaka baporte e bongo boni tozali kokende na ndako ya tata nzambe esi babengaki akiti avandi aleyo ozali koya na retard ezali kitoko mingi te bongisa deja po ete lelo pardon okota bongo culte na ntango oyo elongo bani benga biso sur WhatsApp plus 243 97 22 486 plus 243 97 22 86 423 numéro oyo ezali kovote na kati ya tableau na biso na écran yango wana soki obengi biso sur WhatsApp okoleka en direct tombela fetela bandeko bayebani benga biso sur WhatsApp plus 243 97 22 86 423. Jangenda na lobi nakopesa kaboko tina baoyo ngai napona ofinga ojolinga sika tokotala nani elombe ngai jangenda na lobi nakopesa kaboko tina baoyo ngai napona ofinga ojolinga sika tokotala nani elombe
kimbangu na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona bofininga bocolinga sika tokotala nani elonge mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe ubwakila kinga mabanga na ingambi byanginda bukomona basiye oyo komona teko bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe nzala maladi makosopana bibeme epai ye bitumba o mokili ye wana etumbu na pesi o bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe natikaki bino liboke moko motoko bima te na bandiko nimisa mokili ye kati netumbu o bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe lobi yango obakela tina mabanga balinga balinga te bokolonga bana boshanga libote moko baingangena na lobi yango obakela tina mabanga balinga balinga te bokolonga bana boshaka libote moko sabongela ko Bruxelles ntuli ntoto mi antatu umamosi fumzambi nzambi yani tuvange muntu muna kifani fani ebeto mbongele ntoto wa Kinshasa mbongele ntoto Bruxelles mbongele ntoto wa Israel biatula ntoto mi antatu bete la monobo donc nzambi muntu antete kavanga nza mono ndombe
mpasi fyoti mukwikile diambu didi kansi zieta diambu da didene diambu dia mote ereze man nzungile nza ya mvimba muntu umona ngempasi mbado muntu andombe kile ka wankagankatu beto tumona ngempasi sundidi beto betele molo zaba yidi ke kima nkibi to kondolo ntele ngita batata bankaka zeto bazaba yidika kabakala ko mafofoloko kali mundele kazile twaniko kansi bazaba kwiketia lumiki mosi adie kiuvuka ba savant kuginsasa biya yola ngekakala swasala munki wena savant mono yebu mono ngena savant endulendo biya wa widi kila magonzo no mono ngempangem gata dengai ntomi dezaba mumaze mazadena enlungu ayidi kabankakaza mukakala sikakota sedako doka kota ne klasiko ndona wota sidako doka bakota klasiko ana gata de beno d'ailleurs mono i premier universitaire mono ntomene tonda mono gata de ko mukwenda ko ne fon lungu ngaye nkwangangu nje wasala université ngaye safa nkakima komene monan lungu una wasala bankakaza kuba iletre bale mbolongoka bale ndatime enti bazengelenti ale batudide batomene tule bunu munakati babongelen khafiza zole kwendele bubu kwende bu bantu babole basabu kidenzadi baka basadi université bubu nge sadi nkakima wako mamuna ndamudan lungu kuenda ntino papa kanikima muno alors kisafaka kambamba yani kati papa muliki kubakisiko lungu ayidi kabankaka zaku bankaka kitikia mvuoyila manlungu nandizebi basabu kidenzadi bobu ngeye mukwenda kuna ifo avyo emundu akapengana katira fote mata kaka munlungu empangyami enge wasala université ngeye savant kati kwendelera ku munlungu ayidi kabankaka zaku enge wele nongoke kukoma kanikima ndo mambo mana mayentela magenge mpasi buka yena kuna nzwani kalenda diako ndo mais c'est vrai emunu mutu longoka mpile bosi bankaka baka balongoka kasi balendele yirika kimake mpile yina ebe to kukumu magata kabakala ko yefofoloko kasi tia teno kalunga bankaka ebu bana babeto bobena wabena kuntera ebu ngana foforo ni kondo bolungile tia sikalenda katulende lenda tamantame kimwine mfoforo lungile tia zambe kakututekani mako ututekele nima emfumu yisu wizidi ke kwenda kwandako londolo kadoro kalo fintangu kuludia mo kadi samanzambi mo ngizola kutozenga dambu yentangwane votu tomine tala fumu yisu wizigutuka bututengi munkana nivo kuna mpaka batweli zikaina wutukira kuna nenga ebobuna mwana nzambi kena kutukira kuna futa kika futukira kutukira kuna futa CV kasi bitoma tarambu ina mono mais c'est vrai Adam et Eva bubasumuka ko ibatina Adam et Eva bubaganga sumu eske kumwa bakumwa kaba kumwa ko bakibeni batina kadi ba mwini vo kabene dia kababetela ko bele swama kweyi kuna futa onto butelanga kuko na makanga kuna nenga bele swama kuna ebubu mfumu yisika sakutukila mupale kadi yani desada ya Adam kana sakutukila mupale eske beto ngatulenda ko takuzulu beto ngamvimba tate konima kanti nzamu kwankenda wala kuti sosi kuna futa mambo mena yenu mumbanza Kongo akimbata kuluzu kaina andako ambata kuluzu dina kuna oto widigila ndo batu batuka mu Kongo gabazira bwana ino inada kuna kuluzu ndo kwa ikatuka mbanza Kongo kemba wayangala lakati kiadi dabura ku la nanga kudiaka konsumu na buzabi diko orke tema ufuti mwanga na munza mvimba ko ufuti tuka kumbanza Kongo kanzi pas moyen
tubakile ngangu za mutindi bututudidi ensangi nsobe buisaka abye kaketu dia zabanzira yitu tukwenda ko 40 wonu kiaki tutamonekana badu bima bilembolo enfunu mama dona ndo bolongo ndira kadi ambar ko mon le nak ngonda kasi bol sidi bobo ale kimbang wala wutikila kwa nkaka kimbangu ka wutikideti ko kuna tiabeto kimbangu fule mwana ufulukidi kimbangu fule mwana ufulukidi tata ko yela ye mama lwezi bizi wute mwana wo bageni kumbwa kimbangu est-ce que c'est l'orgueil babaka ou bien par hasard ba yidi kabo or que nzambi wakikubikila mama dona ya wakizabila samwani mama dona Beatrice ya tele ni koyi ikatina lukunta ngatu kumboka la mama kimpa vita akamba betu kumbuina batuma mama kimpa vita gatene ni koyi gatene ni koyi akati mama kimpa vita ndanga kama zebe ko watadi uonga batamona koyi edidi ngina ngatu mono mu 30 ye iza mumbanza yiyi mfumu ntotela yani vo yimumu motuke di amude ko yako nankamba di amude aside ko mudi atuka akayeni tata ntotela bakazabila mamba kimpa vid donc naga tere kaka ekani cimetière wudi cimetière ba yidi kitu yo imbuina nandambo ngatuka yako muntu akabazizika koko kama makimpa vitangi akatereni kwa yiko mono muntu swandidisa akiadi nzambie uonga batamona papa kungona din soniro kolo engen kan fuwa wutuka ay ngo wuto 1940 mono bambuta zozene yako wo ndambo wa wene na vraiment kadi wo ko be na bambuta bana bazebi mama kimpa vita gatenen ko ye bana bambanza kongo kalutene zabali aka kongudi ye mama mutu ngane mvutu katwa ndiludi mbwine kiadi vraiment mama mbwine kibene kiadi orke bumfwendi ngana buitalan susu yokele wizini nkumu ya zole ebu yaro badia ko tadamina mo mbango on susu yo bitari nsusu ankenta mono ya sadi salu kebe to ngaki foti wonga kuma kade bakutuuta wo ko benena akansi ay mbwine mpasi donc mama kimpa vita dona Beatrice katuka ni kuko alors monongele so sensi ankaka